Israel e Hamas in be na chuan zual lam alapan zela kumsang ni somni pali January ni khat hi ni somriat pasari an indo na chi ani in Israel sipai za somsari pali la in nunna an chan to ani chawraw ek thai zo kalang ni ma se Hamas le Muslim firfiak pol te an jam lo le a an la por le kumtharni khan Hamas chuan Israel ko pui Tel Aviv le chimlam ko thren khat chu rocket in a kap le chiama Israel ram chunga ral kheldar arina sale van nei thak takin heng rocket te hi Iron Dome all weather air defense system ten lo kap thla in chiat na na satak athleng lo thung Hamas ral thuam keng pol Ezedin Al-Qassam brigade chuan Israel rama rocket kap tu te chu an ma ni ani thu soin Israel sipai ten nunaw poi soilo an pong tha chia mawanga an thung rul na ni inan soya Israel an ka na hi M90 rocket ani thu chuang takin an puang zar bokani Israel be ban san du lo Hamas o nuai chimi tuma thapui tho mek Israel in do thlo na te chuan gazaram lai li bitung chun zomin an phin dar ne le a in chim rem rum kara in ding chun te po kang khuvut vutin a u rem rumani Israel hian ral tlan khom na Al Maghazi le Al Bures refugee camp te a bom tel ni a soini in miza somnga velin nunna an chan ni in Gaza Health Ministry chun an tar langani khovel ram rang ten Israel chu in ka hai puang turin chun jan jamin nor reng ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ril ru an ti danglam thei meu lova Israel Prime Minister chuan in ka hai ngai tu man kan ni lo Indo na hian a vortop thleng mekin thlatam tak ala odona kumsang ni somni palia po kan la in be chunjom zel dona ni ati cheu mai Gazaram laili baka Israel ramri depa Israel teng rual le Hamas sipai te hi nasatakin anin be boka Palestinian firfiak te hi akoto patrang anni to awangin thi le thi ti in an trang na hle ani Indo na hian a orei dona wangin Israel chuan sumren chennan sipai reserve ko te zinga enge mosa chu achol tir le ri dona atrul huna ko mai thei turin in ring reng turin an thung dona ni Israel Defense Force thu puang tu Daniel Hagari chuan kumthar thu cha soin chu ta chuan Indo na hian kumsang ni somni pali a opum hlum theya be pui an thak le main Gazara Mahral do mek reserve army thren khat chu ale pekatana loin buat sei turin an chol lai lok tir don ti asoi kumsang ni somni pathum October thla atanga Israel le Hamas Indona wang hian Palestinian sing ni sang khat zariat zetin nunna an chan to a thizinga za asom sari chu naupang le meiche om dem jok te ni in an soi Israel chuan Palestinian ten mi thizat an soi hi a oilova UN le ramdang te ero chuan Palestinian te data hi arin tlang ni in an ngai thung Israel chuan anin be na ranga Hamas sipai sang riat zet anda thato ni in an soya tarlan to angin Israel sipai za somsari pali in nunna an chan to bokani Gaza Strip cheng mi nuai somni pathum zinga za zela somriat panga lai chuan an sahim na zongin an in le lo an chua sana ral tlan te omna mun an siama in ek bengin an ina ho tumma se tam tak hi chuan in an nei to lo hialang vai vun le meiwa pa achang zo to an sahim na zonga ral tlan te omna po hi a him chuang lowa Gaza Strip khoi mun mai po hi a him lo vekani mai an zinga tam takin riana turmu malpo an nei lova khovel ram rang le tranpuina na thok tu ten he hi veiviau ma se tu da chuan ataka bo sui ngai na po omri lo Israel hian Gaza abei tirlam khachuan Hamas so an kuk thluk nuwa heram hi Palestinian kuta a omle tur thu alo soi zet to na in an ril ru an thlang ni in alanga an obzui don ti puang lo ma se White House National Security thu puang tu John Kirby chuan Indo zo nuwa Gazaram omdan tur chungchanga Israel nen kan ngai dan athu mun talovani ati awangin achiang ni in an ngai hlomani Gaza chungchanga hian Israel roi tu rang te ngai dan po a in ang lo le a thren khat chuan an du rum hle chungsinga pakhat chu Israel Finance Minister Louis kumsang ni somni pania an chol tir tak Bezalel Smotrich hi ani Bezalel chuan Palestinian te hian Gaza hi chua san vek se Israel ten lua se in beng bel se ti chuan thale ram ro hi kan ti vul le don ani ati heu mai ani ang thowa ngai dan rum tak nei Israel sarkar ngai dan po ngai chang lem lova ribol bol thin te chu
Israel sorkaro real na tello turin pona dari an hial to ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza le Egypt in rinalai po anla ka anthun angai ti soin Israel Foreign Minister Eli Cohen poin hei hi athlop thu alo soi to bok Egypt le Gaza ramri hi Hamas in ral thuam an chok lu na kong pui ber ani awangin Israel tan la ka him ber reng ani Israel in aluachin West Bank ka cheng Senior Palestinian Authority official Hussein al-Sheikh chuan Israel in Egypt ramri lak an tum thu an soi hian kumsang ni panga malam ang bok khan Israel hian Gaza hi lua ngele atung ti ako kani atia kumsang ni panga malam khan Israel sipai te hian Gaza ram hi lo lua reng to ma se Muslim thi chil pol te kut an tor na sat lutuka wangin an chua san pha ruwa man na thajong nen lua le an tum le ta ni inalang ani Hamas le Islamic Jihad ho thu pui ber chu Israel noi bo ania Israel tumbul fuk tak chu Hamas noi chimi ani ve bok Israel le Hamas indo na hian kan kai anei lo theilova Iran hi abul tumtu akai kuangani Israel noi bo tura Iran ai na pha puile asongoi zon puiji nga hian Gaza rama sarkar na changmek Hamas te Lebanon rama Polian tak sipai tam tak nei Hezbollah te Syria rama Iran sarkar thlop helpol le Yemen thunun mek tu Houthi helpol te antel Israel marlam Lebanon atangin Lebanon sarkar na phong won mek tu Hezbollah te chuan rocket le drone mangin Israel hi an beirenga Israel chuan indo thlo na mangin athung rul thin January ni khat khan Israel chuan Lebanon atanga an ram ron be fo tu te hi nungchang moi zir tirin akuk liam liama ti tak veka ti in Syria rama in khuar Iran thlop helpol te po an buzola angat alu chua heng Iran thlop helpol te hi Iraka US sipai ommek te be thin tu te kha anni tun hnai dewa tangin Yemen helpol an ram thunun mek tu Houthi te an rang le zola Hamas an thlop zialan tirin tuipui sena longlian kalvel te chu an lo lambun thrina kumsang ni somni pathum November thla khan Israel bungrophur longlian nia an rin hlel pakhat an lo mansak to nge Israel rampan long te lo bitum fovin drone za chuang le missile engemaw zatin an ram hnai tuipuya longvei wak te an lo kap to thrina ni hetiang taka Houthi helpol te an ran ta ka wang hian bungrophur longlian jinga tuipui sena tanga Suez Canal kaltlang ngam lo an tam ta hlea Asia khomwal pui le Europe khomwal pui in kar longa in kalpo na hnai ber tuipui sen kong thum zo ngam loin man lai tui finriat jin kong zo a Africa khomwal pui hel pha an tanok longa jin le bungrophur hi ASEAN so watle ma wangin atangkai hlea Yemen Muslim helpol te chet dana wang hian a chhor tangkai na saram te an mang US le UK an bang big lo Canada, France, Bahrain, Norway le Spain te nena in thurwalin tuipui sena longvei wak te hi an veng ti taringot mayani kan hnunglok December thla khan Houthi ho drone nia harin hlel chu tuipui sena British long HMS Diamond chuan alo kap thlatoa UK Defence Secretary Grant Sharp chuan tuipui sena longlian vei wak lo be thin tu Houthi helpol hi British indo longlian sipai ten an bitum chat to don ani ti in avau zui nge January ni khat khan Houthi ho chuan longte chi pali in Mars bungrophur longlian an beya helong captain hian din mun hlo omadingin tranpui an ngai ti athon chuaka US indo longlian USS Eisenhower captain in alo hriat vele an longliana helicopter ten an vachana Houthi longte pathum ka pilin longa chuang Houthi sipai som chu an tring midial long pakhatero atlan bo manani Houthi helho hi Yemen ramasia Muslim Jaidis ho annia an hruai tu masa Hussein al-Houthi mingchoin an pol ming hi an phuani Yemen President Ali Abdullah Saleh laka lungoilo kumsang khajako somko atanga ral thuam cheleka helta annia ani telin ande khirtial tial Yemen chuan Saudi Arabia sipai tran puina in Houthi helho hi nuaibo alo tum to a an hlo cham chiang hle Yemen President Ali Abdullah Saleh zok chu kumsang ni som pasari khan an kaplum ta hlo zok Houthi helpo le sarkar sipai te in be na kalzel awang hian kumsang ni som pali atang khan Yemena tual chung indona achuak tana
UN chu danin Yemen tual chung Indo na wang hian mi nuai thum sing sari sang sari la in nun na an chan to a mi makta duai li la in mani in le lo an tlan chiat san to ani tuna chuan helpol sarkar sipai do thin tu Houthi te kuta Yemen ram mun tam jok chu atlu to a an opchina chiap khonin an poisa mantur an siam rang bokani Yemen sarkara an ho tulu ber President Abrabu Mansur Hadi berpo Houthi helpol lawin Saudi Arabia khopui dia a atlan chedeya hewang hian Houthi te hi chaktel telin anin luling zuala tuipui sen kamvel chu an thu nuaya da in achunga longvei wak te po andu huna anlo lambun to mai thrinani Israel hi kan sa khuan ena inzom tlatawangin abik takin bizote rilruwa atlana a ram angin US rilruwa atlana hle bok Kovela ramro pui berle thilti theiber America hi kong eng kima Israel thlop thin tu ni in tun truma an buaina po athlop thale pathian ruat ani nge yang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US in UN Security Council in ka haya rot nate alo no thlak thina wang tele anral thuamamo Israel ne national aphal thina wangin US President Joe Biden a sarkar chunga lom thu asoya Biden a sarkar chuan Israel chu Hamas abeina silai muleng kara Palestinian mi pui nol pui liam tur lo the ang bertura malaturin angen non ve thungani zirtop ni liamta December ni somni pakua khan US Secretary of State Antony Blinken chuan Congress a Israel nena US lar makta duai za somli pasari point pangaman hu ral thuam chi rang lai puimu 155 mm ata na mamo fuse charge le primer te ral phalna apek thu a riat tira December ni kuwa khan Antony Blinken hian lai puimu round sing khat sangli US lar makta duai za paruk man hu zet Israel ne na ral phalna apek thu alo sei to bokani kha